muummichi ministeera Abiy Ahmediin haga ba'utti haga maasaraa mootummaatitti waamuudhaan caalaa bultumee dabalatee isa dabalatee waliin fotoon ka'amaa ture jechuudha. Namni kuni garuu artistiin kuni akka artistoota kaawwanii artistii garaatii miti. Artistii kondominiyeemiti, artistii birriitii miti, artistii lafaatii miti. Hojiin isaa amma uummata kamiifuu adda bahee jira jechuudha. Kaayoon inni fiqir xaffaa jedhee gaafa sirba kana sirbu nam tokko biltsiginnaa akkas jedhee naayin inni gaafuma jalqabaa sirbillee amma tokko nagaa buusuu yaale. Amma immoo waan inni har'a jedhee sirbe addabaabayii masqalaa irratti ummanni Itoophiyaa kumaatamaan bahee jechuudha. Kumaatamaan ummata bahee dhaabatu duratti osoo dishxaaginaan juntaa irratti sirbaa abaa'oo shanii irratti sirba jedhanii eegan dubbiin harkaa faallaa garagalee jechuudha. Haasaa isaa kana walumaan dhageeffadhaa. Profeesarri har'a waan qabatamaa isinii fidee dhufe. Madaaluu irra jira artistiin Oromoo warri garaaf sirbu, warri manaaf sirbu, warri dachiif sirbu. Dubbii dhugaa dishxaaginaa kana dhageeffadhaa. Addaamxaachuun hullachuun የኢትዮጵያ ሕዝብ አዳምጡ። dishxaaginaa ነው። አይዘፍንም ምን አለ? ሊዘፍን አይደለም የመጣው ይዘፍኒ አይደለም። አዎ በደስታውን ባዘን መስፈን ብቻ ነው እንዴ? መስፈን ብቻ ነው እንዴ? አይዘፍንም። የሚዘፈንና የማይዘፈን ቃል ይወቃ። እኔም ራሴ አይዘፍንም። በቃ የት ጋር ቆሜ ልስፈን? የት ጋር ቆሜ ልዘምር? የት ላይ ቆሜ ልዘምር? እውነተኛ የኢትዮጵያ አርቲስት ማለት ይሄ ነው። እውነተኛ ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው። በቃ ትክክለኛ አይዘፍንም። እናገረው ነገር የለም። ሚሎ ነገር የለም። አይዘፍንም። በዘፈኑም ካልተማረን እውነተኛ ኢትዮጵያ ነው። በመዝሙሩም ካልተማረን የአገር ማስቦ አርቲስት ማለት ይሄ ነው። የሚዘፈን ነገር የለም። የኢትዮጵያ አርቲስት ማለት ይሄ ነው። በቃ ሰላም ነው የምፈልገው፣ ሰላም ነው የምዘምረው። በመዝሙሩም አልተማርንም አለ ለጉልበት ለጦርነት ቤተክርስቲያን በሚያስተምሩ በቄሶች የአገር አርቲስት ማለት ይሄ ነው። ሰላም የሚፈልጉ አርቲስት ነው። ወደ ድንበር ወደዚህ ሂዱ፣ በዚህ ግደል፣ በዚህ ጨፍጭፍ። እነሱ ሌቦች ናቸው። የኮንዶሚኒየም ወስዶ ለብር የሚጨው ሰዎች ናቸው። አዳምጡ። ሙስሊሞች የሚያስተምሩንም ካልተማረን ዘፈኑም አያስተምረንም። አከና እውነት ነው። ምን አለ ብዬ ነው የምዘምረው? ምን አለ ብዬ ነው የምዘምረው? ይጨበጭባል። ሁሌ ጥቁር ለማንም ሲመጣ በቃ እጅ መጨብጨብ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሌ ጥቁር ምን አይነት ሕዝብ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ወላሂ ገረመኝ። ይበቃል፣ ይበቃል፣ ይበቃል። አከናሽ አቦ ጀግና ነው። አካ ዛሬም ከሞት ታሪክ ሰርቷል። አሁን አዳም ወንድም ዲሽጣግና ማለት ታሪክ ውስጥ ገብቷል። ታሪክ አይረሳም። ያንሱና ሳሪ በጥሱ አናታቸው ላይ ይዘው በሽምግልና ይሻላል። መቼም ታሪክ አይረሳም። ይሄ አርቲስት ማለት ነው። መቼም የኢትዮጵያ ታሪክ አይረሳም። የኢትዮጵያ ሕዝብ አይረሳም። በጣም የሚገርም ነው። የሚገርም ንግግር ነው። የሚገርም እኔ በጣም ገረም። በዚህ ጊዜ አላስተማረንም። ቄሶች እና ሼኮች እንደዛ ነገር አይቶ አላውቅም። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሼክ አለ፣ ብዙ ቄስ አለ። ማንንም እንደዛ አላወሩም። ይሄ ዛሬ አርቲስት ነው። አዳምጡ። አየህ እንዴት ሙዚቃ እየከፈቱ አይዘፍንም እሱ ስትል ሙዚቃ ከፈቱ። ሼር አድርጉ አደርሱ። የኢትዮጵያ ሕዝብ አይዘፍንም። ሊዘፍን አይደለም የመጣው በደስታውን ባዘን መስፈን ብቻ ነው እንዴ? የሚዘፈንና የማይዘፈን ቃል ይወቃ። እኔም ራሴ የቱ ጋር ቆሜ ልስፈን? የቱ ጋር ቆሜ ልዘምር? የቱ ጋር ቆሜ ልናገር? እውነት ነው። እንደዚህ ተጣቧል ሰፈሩ። እውነት ነው። እኔ የምዘፍነውም የለም፣ እውነት ነው። የምናገረውም የለም፣ እውነት ነው። አንተ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ድሽጣግና ማለት ነው። ኢትዮጵያ ትክክለኛ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እንደዛ ሰዎች ነው የምፈልገው። የኛ ሂድና በዛ ሙት፣ ሂድና በዚህ ግደል፣ ሂድና በዚህ ግንጠ አጋር ተፈስሯል፣ አጋር እንደዛ ተፈደፈረ። ውሸቶች ናቸው። የለም በመዝሙሩም አልተማርንም። በቤተ ክርስቲያን በሚያስተምሩ በቄሶችም አልተማርንም። በገይት ጨብስት ድሽጣግና በገይት ጨብስት እንኳን ደስ አለ። በሃይማኖት አባቶች
በፓስተሮች የሚያስተምሩንም ካልተማረን በሙስሊሞች የሚያስተምሩንም ካልተማረን ዘፈኑም አያስተምረንም። ምን አለ ብዬ ነው የምዘምረው? ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ሁሌ ጥቁር መልበስ አያምርብንም። ይበቃል፣ ጥቁር መልበስ ይበቃል፣ ይበቃል። ለምንድነው ለሞት ብቻ ወደፊት የምንለው? አሁን ወጣቶች ይቁሙ፣ አይሂዱ፣ ሽማግሌዎች ይሂዱ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ ሲኒን ጀና አሁን እኔ አንድ ሁለት በአማርኛ መናገር ፈለ ከዛ በኦሮሞኛ ማለት ነው። ይሄ አርቲስት ዛሬ ንግግር ማለት ነው የዲሽታግና ንግግር በጣም ወሳኝና ወቅታዊ ነው። ስለዚህ ዲሽታግና ስለ ዘፈን አልመጣው አለ። ማን ላይ ነው ምዘፍነው አለ። ይሄ ነው በቃ፣ ይሄ ነው የአገር ልጅ ማለት፣ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ልጅ ማለት፣ ይሄ ነው ንጹህ ኢትዮጵያ። ሌሎቹ እኔ ኢትዮጵያ ነው ስትል ውሸቶች ናቸው፣ አገር አፍራሺ ናቸው እነሱ። ይሄ ልጅ አሁን ትክክለኛ ኢትዮጵያ ነው። ስንት አርቲስቶች አሉ፣ ስንት አርቲስት አለ። አንድም አርቲስት እንደዛ ተናግሮ አላውቅም። ይሄ ልጅ ታሪክ አይረሳውም፣ ታሪክ አይረሳውም። የኢትዮጵያ ጀግና ምለው ነው መጠሩ ታሪክ ከሞተ ራሱ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ጀግና ማለት ዲሽታግና ነው። ማን ላይ ነው ምዘፍነው? ማን ነው የሚገድለው? ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። እርስ በእርስ ጦርነት ላይ ያለ የኛ እናንተ ይሄ ሁሉም ታውቃላችሁ። ስለዚህ ዲሽታግና ትግራይም አባኦ ሸኔም ኢትዮጵያ ናቸው እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ አይዘፍንም አለ። ሸኔ ብለ አይዘፍንም፣ ጁንታ ብለ አይዘፍንም፣ ወንድሞች ናቸው አለ። ይሄ ነው የአገር ልጅ፣ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ማለት። ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው። እንደዛ ሰዎች ነው የምፈልገው የኛ። በዛ አደባባይ ላይ ውጦ 1 ሚሊዮን ብር ወስዶ ስለ አብይ ሲጨፈር፣ ስለ ሽመልስ ሲጨፈር፣ ስለ አዳነች አቤቤ ሲጨፈር፣ እነሱ ስለ አገር አይደለም ለብር ነው ምዘፍነው። አየ ለብር ነው፣ ለአገሪም አይደለም፣ ለክብሪም አይደለም፣ ለህዝብም አይደለም። ስለ ብር ነው ሙጨው። እነ ጫላ ቡልቱሜ፣ እነ ሳሌ አሳሚ፣ እነ ጸጋዬ ደንዳአ የኮንዶሚኒየም አርቲስቶች ናቸው። የብር አርቲስቶች ናቸው። የቤቶች አርቲስቶች ናቸው። የመኪና አርቲስቶች ናቸው። ይሄ ዲሽታግና ዛሬ አይዘፍንም ስትል በጣም ደስተኛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። እንዳለ አገር ውጭ ማለው አገር ውስጥ ማለው ደስተኛ ናቸው። ይሄ ጦርነት አብይ ሲሄድ ማንም ይመጣ ኢትዮጵያዊ ነው። ትግራይም ሸኔም ማለት ነው። በዚህ በፊት ትግራይ ሲመጣ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ብሎ ህዝብ እየጨረሱ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ማለት ነው። ትግራይ መጣ 27 ዓመት አስተዳደረ፣ ኢትዮጵያ ተፈረሰ አለ እስከ ዛሬ ማለት ነው። አሁን ዛሬ አብይ መጣ ኢትዮጵያ አትፈርስም ይላል። ማን ላይ ነው ጦርነት ላይ ያሉ? ከማን ጋር ነው? ከሱዳን ጋር ነው? ከኤርትራ ጋር ነው? ከመስሪ ጋር ነው? እራሳችን ናቸው። ትግራይም ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ኦኤልኤፍ አባኦ ሸኔም ኢትዮጵያ ናቸው። ስለዚህ ፒፒ ማለት ብልጽግና ማለት አገር አፍራሽ ናቸው። እነሱ ሁሉም ሰዎች በብር ገዝቶ ስለ እነሱ ብቻ ማውራት ነው የምፈልገው። አሁን ዛሬ ዲሽታግና የኢትዮጵያ ልጅ ነው። ዲሽታግና የአገር ልጅ ነው። ታሪክ አይረሳውም። ይሄ ልጅ ታሪክ መቼም ታሪክ ውስጥ ገብቷል። አየ አዲስ ታሪክ መጣ። በቃ ቁጭ አድርጎ ዲሽታግና ዛሬ ቁጭ ከሞቴ ከኖሬ አሁን በኋላ በቃ ሌላ ምን ሰራ ነገር የለውም። ይሄ ልጅ አሁን በኋላ ምንም አትፍራ። አንተ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። የኛም ልብ ተነክቷል። ዛሬ ዲሽታግና ማለት ይሄ ነው። የኛ ለማንም ጦርነት አስፈልግም። በዚህ ተቀምጦ ሁሉም ቀን ሲጮ ሰላም ነው የምፈልገው የኛ። ይሄ መንግስት ሰላም አይፈልግም። ሸማግሎች፣ ሴቶች፣ አርጉዝ ሴት፣ ሕፃን ወደ ግንባር። ይሄ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ስለዚህ ዲሽታግና ዛሬ አንተ ታሪክ ሰርቷል። የመረሳ ታሪክ የታሪክ መዝገብ ላይ ጻፈ። አንተ ዛሬ በቃ ቁጭ አድርጎ በቃ ኢትዮጵያ ልጅ አንተ ነው። ኢትዮጵያዊ አንተ ነው።
አለቀ። አማራ ውስጥ አለው እኔ ኢትዮጵያ ነው ስትል ውሸቶች ናቸው። ስንት የአማራ ንብረት ወደሜ፣ ስንት የአማራ ልጆች ሞቴ፣ ስንት የኦሮሞ ልጆች፣ ስንት የቤንሻንጉል የትግራይ እንዳለ የኛ ኢትዮጵያዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ሁሉም እርስ በእርስ እየጨረሳችሁ ናቸው። ስለዚህ ዲሽታግና ዛሬ መጣው ከማን ጋር ነው የምዋጋው አለ። ወንድሜ ጋር ነው ስትል ጎንበስ አድርጌ ወደ ኋላ ተመለሰ አለ። አየህ ይሄ ነው ልጅ ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው። አየህ ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው። ውሸታሞች ናቸው እናንተ። አብይ ላ ብር ተቀብሎ 1 ሚሊዮን ብር ወስዶ አንድ መኪና ወስዶ አንድ ኮንዶሚኒየም ወስዶ ስለ አብይ ብቻ አንተ ኢትዮጵያ ነው ብላል። አብይ ኢትዮጵያ ከሆነ ይሄ ጦርነት ማቆም ለምን አይችልም? ስለዚህ ዲሽታግና አንተ ኢትዮጵያ ነው በቃ ኢትዮጵያ ትክክለኛ አንተ ነው። ታሪክ ሰርቷል። ታሪክ አንተ አይረሳም መቼም። ይበቃኛል። እኔ በአማርኛ ማለት ነው። ከዚህ በላይ መነጋገር ያስፈልጋል። ኡመኒ ከነ ኡመኒ ኦሮሞ አርቲስቶኒ ኦሮሞ ፈከኛ አርቲስቲን ኩኒ ማሲር በጉያ ሀራ ወር ጀተን ወር አፋን አማሪፋ ኢሲኒ ኢፈን ባኔፍ አርቲስቲን ኩን ጀቺኒ ጀደ ህንስርቡ ጀ ማል ረቲ ስርባ ጀደ ኤኑቲ ስርባ ጀደ ጉያ ሁንደ ኡፈተ ጉራቸ ኡፈዴታ ኡም በርባዱ ጀደ ከበከ ከሙ ደቄ ዲገ ጂሳ ጅሩ ነመክየ ጀደ ኦቦሌ ሰኬቲ ወሎል ተናን ጀናን ሎላ ኬሳ በየ መታ ክየ ገዲ ቀበደ ጎምቦስ ጀደ ዱበ ዴቤ ጀደ ላለ ግቴ ስርባፊን ዱፍነ ጀደ አደባባይ መስቀላ ረዳበቴ ላ ስርቡፊን ዱፍነ ጀደ ዋሄ ሎላ ኑምበርሲፍነ ጀደ ዋሄ አራራ ኑበርሲሰ መለ ጀደ ሼኮሊን ቀይሲን ዋን ጎተን ጎተኒ ሰላም ቡሱ ቀብደን ከጀዱ ኤርጋ አገነ ቀው ደበርስ ኤኑ ዱረ ዳበቴ አደባባይ መስቀላ ይረዳበቴ ጥላተ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዱረ ዳበቴ ጥላተ ኢትዮጵያ ታየ ደንዳ ዱረ ዳበቴ ጥላተ ኢትዮጵያ ሽመልስ አብዲሳ ዱረ ዳበቴ ጥላተ ኢትዮጵያ ብራኑ ነጋ ዱረ ዳበቴ ጥላተ ኢትዮጵያ ዳንኤል ክብሪ ዱረ ዳበቴ ጀራ ከነ ዱረ ዳበቴ ዱጋ ጅርቱ ቁጭ ጎዴቲ በጀቹ እንጃላ ተሪሳ ዋን አከሲ አርቲስቱን ሱኒ ታሪክ አደለገ ታሪካ ከሰ ገልማይ ጅር ነምኒ ዋን አከሲ ጀር እንጅሩ ታካ ጀሪ አከ ጫላ ቡልቱሜ መኪናው ሲርቡ መኪና ፉዳተን ኮንዶሚኒየም ይፍስብሩ ኮንዶሚኒየም ይፉዳተን መናፍ ሲርቡ መና ፉዳተን ብሪፍ ሲርቡ ብሪ ፉዳተን አከርቴ ኢሳን ከኑ አባን ብራ ዱፌ ከጨራተ ጨራ አርገቴ ዮ ትግራይስ ዱፌ አባውን ሸኔኒ ሲዮ ዱፍቴ ኢሳ ወኒ በርባዳን ኮንዶሚኒየም ኢሳኒቲ ኢሳ ወኒ በርባዳን መኪና ኢሳኒቲ ኢሳ ወኒ በርባዳን ብሪ ኢሳኒቲ ሚሊየና ተከዮ ከነ ፈራ ማሮን ፊንፊኔ ሴኔ ጫላን ቡልቱሜ ሳሊያ ሳሚ ቦርጋነማ መሮ ዳጎኒ ከነ ጃኒ መሮ ዳፍ ዲቺሱ የቹ አርቲስቶታ ብሪቲ አርቲስቶታ መናቲ አርቲስቶታ ኮንዶሚኒየሚቲ አየ ወሪ ብያው ሲርቡ አደባባይ ረዳበቴ አነ ከና ጃይቡ ማሊ በይተኒ የሮ ዲሽታግናኒ አንን ሲርቡ ጀዴቲኒ ኤኑቲ ሲርባ ኤኑ ረቲ ሎላ ፋርሳ ኤኑ ረቲ ሎላ ለብሳ ጀዱሳን ኡመኒ አከተር ከዳው ፈከርተኒ አኒ ከና ቀረቡ ማሊ በይተኒ ኡመኒ ብየሰኒ ዋን ፌቴ ወቲ ዱበቴ ጋሪ ዱበቴ በዳ ዱበቴ አርከሲ ዳው ቆፍ ሃሳ አመሮን ደንገደ ዱበቴ ኢትዮጵያ መሩመቱ ዋን ሰኑ ከሳ ቀበጀቹ ደንገደ መሮን nam tokko dhufe asii yoo walisi qabee waan tokko si godhe isa walii illee harka dhooftaaf jedhe sanii illee harka dhoofta jedhe har'a dishtaaginaan dhufe hin sirbu wayita jedhu ummanni Itoophiyaa marti hoo jedhee harka dhabeef nama rifate agartanii nama mufate agartanii tokkochi isaan mufan ummanni nagaa barbaada ummanni Itoophiyaa nagaa barbaada garuu meeshaa waraanaatiin qawweedhaan kallachatti qabanii ummata tasgabbii dhoorganii akka namni isaan jaalalaaf gadi ba'ee fakkeessanii oofan osoo jibbaa qabaatanii yeroo dishtaaginaan jecha san dubbate ummanni harka rukutu jiru kana ragaa qabatamaa si dhageessisa laa ragaa qabatamaa ummanni harka dhabu kuni kajibbaa qabu maaliif harka dhabu haasofni isaa waan ajaa'ibaati kanaaf dhageeffadha ummanni nagaa barbaada kan nagaa hin barbaanne mootummaadha ሊዘፍን አይደለም የመጣሁኝ በደስታውን በሀዘን መስፈን ብቻ ነው እንዴ እንስርቡ የሚዘፈንና የማይዘፈን ቃል ይወቃ እኔም ራሴ ጉያ ስርቡ ፊ ጉያ ስንስርብኔ አደባፈደ ቤኩ ቀበጫ ጅራላ አርግተ ማል ረዳበደ ሲርባ ማል ረዳበደ ሲርባ ማል ረዳበደ ዱበዳ እንደዚህ ተጣባል ሰፈሩ ካር አከናቲ ኑቲ ጠበበ ጅራ ናኖኒ ዋን ረቲ ሲርቡ ጅሩ ዋን እንደ ዱበዱ ሲንቀቡ ጅራ አማላ ማሪፋ ወር እንደገነ ደገፈ ተከታካኒ ሲኒካ ከናኑን በርሲፍ ነጀ ወይተ መዝሙሪ ጎኑስ ከናኑን በረን ነጀ ሎላ ለብሱ
مزفن ነገር የለም አሁን ወኒ ሲርቡ ተከስ እንጅሩ ጀሪያ مزمرም ነገር የለም ወኒ መዝሙር ጎዱ እንጅሩ መዝሙሩም አልተማርንም ካናት ዋይ ካናኑ በርሲፍ ነጀቹ አርግቴ በቤተ ክርስቲያን ባል በሚያስተምሩ በቄሶችም አልተማርንም አርግቴ ቄሲ ወይ ተቤተ ክርስቲያን ነው በርሲሱ ካናኑ በርሲፍ ነጀ ማና ሙስሊም አማንቲ ሙስሊማትስ ሸይኒስ ካናኑ በርሲፍ ነጀ በፓስተሮች የሚያስተምሩንም ካልተማር ካና ዱባቹ ደንዳ ጫላም ቡልቱሜ ካና ዱባቹ ደንዳ ኢሳሊያን ዛኒ ዮካኑ ማለ ታዋቂን እንጅሩ ጀቻን ቱሬ ኢትዮጵያ ደኑን ጀቻን ቱሬ ምን አለ ብዬ ነው የምዘምረው ማልቱ ጅረ ጀዴ ስርባ ጀቻ ጅራ አከተር ከደውላሉ ኡመት ኢላ ገርቴ ኡመት ኢትዮጵያ ጀቹን ይሰከና የሮ ኢኒ ማልቱ ጅረ ጀዴ ስርባ ጀዱ ኡመኒ ሙርቲ ሆ ጀዴ ሀርከ ዳይፍ ማልቱ ሲዳጋማ የሮ ከረቲ ኡመኒ ብየሰኒ ዋን በዱ ዱበቴ ዋን ጋሪ ዱበቴ ሀርከ ሲዳው ቆፍ ሽም jaalala fi miti ummanni ka godhaa jiru jedha dubbiin tun qofti adda isiniin baaftu dishtaaginaan jechi dubbateen sirbu jee maalirra dhaabadhee sirba maalitti sirba jee ka du'aa jiru obboleeyyan kiyya ka ajjeefamaa jiru obboleeyyan kiyya hin sirbuu jee warri afaan oromoon dhageenne dhageeffadha amaariffan dhageenne jechuu kiyya kanaafi wayta nuti caalaan artistii birriiti saaliyaan birriin bitamte caalaan mana fudhatee bitame tsaggaa'ee dandana akkasii artistiin hundi waa'ee abiyyi dubbatan hundi mallaqa fudhatan yoo isiniin jennu amanuu diddan warri ammoo dhuguma Itoophiyaawii ta'e biyya saniif nagaa barbaadu akkana dhaabatee addabaabayii irra masqalaa dura dhaabate wareegama fedhe yoo isa gaafate taarika keessatti galmaa'ee gurbaan kun Oromoo dhaga'i waan diqqoo sitti hin fakkaatiin wanni mucaan kun godhe taarika keessa galmaa'ee quc godhe taarika addunyaan hin dagattu Itoophiyaan dhiisi waan mucaan kun irra godhe waan artistiin dishtaaginaan har'a dalage addunyaan hin dagattu Itoophiyaa dhiisi yeroo akkanatti Abiyyiin Ahmad kokkeen asitti ol galtee na dhaqqabaa jedhutti lolli sirbi takka lolaafan sirbu jiru sirbi an ABO shaneeti sirbu jiru sirbi an TDF itti sirbu jiru obboleeyyan kiyya lamaantu wal lolaa jira nagaya buusuu qofa marii godhuu qofa shamaagillee jechuun jaarsoleen akka araara buuftaa waamicha dhiyeesse har'a artistiin birrii kana jetti warri kondominiyeemii tana jetti warri birrii mootummaa irraa shaqqalte makiinaa fudhatte qulfii makiinaa irraa fudhatan ka siigalee caalaa bultumee anatu siin jee qulfii makiinaa sirraa fudhata Abiyyiin kondominiyeemii keessaa gasi baasee si ari'a Abiyyiin agarte bakka bultuun qabdu bakka ciiftuun qabdu dirqama sirbuu qabda aga duututti jechuu Abiyyi Ahmadiif haga Abiyyiin jiru isaa weeddisuu qofati weeddisuu hin bitamte jechuudha mallaqaan siigalee birriidhaan waan si bitaniif artistii birrii jechuun isa kana jechuudha artistiin Itoophiyaa jaalatu Itoophiyaan wal lolaa jira isii hubatee Itoophiyaan lolaa jiru isii hubatee Tigreen Itoophiyaa ta'uu hubatee ABO'n shanee Itoophiyaa ta'uu hubatee maaliif maalirra wal fin'aa uffata gurraacha uffadhee deemuun na salacha'ee jira uffata janaazaa uffadhee deemuun na salacha'ee jira kana boodan sirbu ayzafnim allaqe mucuq warri garaan bitamtan ani amaara jettee amaara keessaa dhuftee ani oromoodha jettee artistiin galgalaa ganama miiliyeena takkaan caffartu artistiin galgalaa ganama qulfii makiinaatiif caffartu matoo gizee sirba kanarra deebisee si dhageessisa matoo gizee haasa'a gurbaan kun har'a godhe yeroo 100 irra si deebisee si dhageeffachiisa yeroo 100 dhageettee dhiirri kana dalaydee taarika keessa galti yeroo 100 irra deebisee si dhageessisa አይዛፍንም ሊዘፍን አይደለም የመጣሁኝ በቃ ሊዘፍን አይደለም በደስታውን ባዘን መስፈን ብቻ ነው እንዴ የሚዘፈንና የማይዘፈን ቃል ይወቃ የሮ ሲርቡ ፊ የሮን ሲርብኔ ቤኩ ቀበጀ ሱፍ ሰሙ አገርቴ ሰሙ ይሰከነ ቀባዳ ገራን ብሪ መናፍ እንደዚህ ተጣቧል ሰፈሩ የሮ ዲበቶ ቆራ ዴፊኔት እንደዚህ ነው ያ ኡመተ ብልጽግና ቢተምተን የለም ምን ብሌ ነው መናገረው በዘፈኑም ካልተማረን በመዝሙሩም ካልተማረን መጨረሻ ነው ታሪክ ውስጥ ገብቷል ይሄ ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው የሚዘፈን ነገር የለም አሁን የለም የሚዘመርም የለም የኢትዮጵያ ልጅ ነው በመዝሙሩም አልተማረን ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው እናንተ አማራም ውስጥ ያሉ ኦሮሞም ውስጥ ያሉ ሌሎች ብሔር ውስጥ ሰዎች ውስጥ ያሉ የኔ ኢትዮጵያዊ ነው ሲትሉ ውሸቶች ናቸው ይሄ ነው ኢትዮጵያ ማለት ይሄ ነው ሰላም ነው የምዘምረው ኢትዮጵያ ማለት በፓስተሮች የሚያስተምሩንም ይሄ ልጅ ቄሶችና ሼኮች መስራት አልችልም እንደሱ ማለት ነው ታሪክ ውስጥ ገብቷል ይሄ መቼም ታሪክ አይረሳም ይሄ ጀግና ልጅ ነው
የኛ ኦሮሞ ስለሆነ ብቻ አይደለም ሰው የሚወደው ጥሩ ነገር ምሰራ ማንን የኛ እንከብራለን። ስለዚህ ዲሽታጊና እኔ ዛሬ በጣም አስደነቀኝ፣ በጣም ገረመኝ ራሱ ማለት ነው። ይበቃል akkana kaabo hinga ya jechu jira kanaafi artistii birriidhaaf jecha oromoos gurgurtanii maqaa Itoophiyaa jedhu fayyadamuudhaan ummata biyya sanii dirree lolaatitti hooyi 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 itti seene raayyaan matfii tokkosee itti seene raayyaan jeettii qabate itti seene raayyaan taankii qabate ettanii warri ijoollee qotee bulaa lolatti ooftanii machal godhaa jirtan seenaan isin hin irraanfatu. Caalaa Bultumee, Saaliyaa Saamii, Tsaggaahee Dandanaa itti seene raayyaan jedhaatti oofaa ijoollee jarri yoo achi dhayxe ibiddaan gubatti. Jarri yoo achi deemte ibiddaan waxalamti. Ati Finfinnee keessa taa'i, kondominiyeemii Abiyyi keessa taa'i, miliyoona takka fudhadhu sirbi. Itti seene raayyaan shakaashakee jedhiin. Wayitti achi deeman ammoo abbaa shakaashakuu qama agarreessanii jechuudha. Argite? Kanaafi isin artistii garaati. Garaan keessan garuu hin guutamu beeka. Hin guutamu bara. Namni garatti amanee garaan isaa hin guutamu bara. Garaan kee yoomuu hin guutamu. Yeroodhaaf yoo nyaattee quufte yeroo booda nyaata si barbaachisa. Hin guutamu gara. Kanaaf isin artistii garaa waan taataniif garaan keessan quufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dishtaaginaan taariikuu isti qabtuwal waan ajaa'ibaa dalagee dubbiin isaa dubbii das nama jettu isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee ummata keenya ummata walloo oppodiyoon rasaasaa fi taankiidhaa fi dirooniin tumaa jirtu Oromoon sagalee ta'uufii qaba. Oromoon ummata wallootii iyyuu qaba. Addunyaatti iyyuu nurra jira jechuudha. Abiyyiin Ahmad ummata walloo dirooniidhaan tumaa jira. Dirooniidhaan rukutaa jira. Ummanni Oromoo bakka jirtan maratti gadi bayaa sagalee ta'a ummata kana. Addunyaatti dhageessisaa fi rakkoon ummata walloo irra har'a jiru namichi kuni gara jalaatiin dadhabee injifatamee jennaan ummata keenya ummata walloo dirooniidhaan tumaa jira jechuudha. Ummanni walloo kaleessa illee harkaan kennanne. Garuu nuti addunyaatti haa himnuuf jedhana. Dhugaa ummanni walloo keessa jiru, rakkoo ummanni walloo keessa jiru addunyaatti haa iyyinu. Addunyaatti haa iyyinu. Jonoosaaydiin ummata walloo irratti baname haa dhaabbatu. Xayyaaraan ummanni keenya dhumuun haa dhaabbatu. Ijoollee daa'imman xayyaaraan dha'uun haa dhaabbatu. Daa'imman xayyaaraan fixuun haa dhaabbatu. Kanarratti gadi baanee haa iyyinu. Ummata keenya ummata wallootii sagalee ta'a. Miidiyaan Oromoo fakkeenya godha argisiisa. Rukuttaa inni dirooniidhaan ummata keenya walloo rukutaa jiru. Fida argisiisa. Miidiyaan akka OMN, BBC, Shabboo hundi keessan hojjadhaa kanarratti ummanni keenya ummanni walloo xayyaaraan rukutamaa jira. Mootummaan kun saniifillee injifachuu hin deemu. Ufii badee balleessee badaadha kun. Takka dhabame hunda isaa balleessaa ani yoo hin jiraatin namni biraa jiraachuun qabudha kun. Kanaaf Oromoo tiyya. Walloon dirqama nurraa qaba. Walloo miidhamuun Oromoo miidhamuudha. Walloo raadha'uun Oromoo dha'uudha. Walloo rukutuun Oromoo rukutuudha. Walloo goota sodaan qabanii du'aafis hin jilbiifatanii har'as taanaan oppodiyoon akka Oromiyaa taawwanii ummata keenya ummata walloo akka shangulliitii garaagara nagalchitee ergachuu dadhabdee jennaan xayyaaraan rukutaa jirti. Akka Oromoo kutaa biraa ummanni walloo harka itti kennachuu dinnaan xayyaaraan rukutaa jirti. Dirooniidhaan rukutaa jirti. Ummanni keenya ummanni walloo injifannoodhaan keessaa baatan. Abdiin muratina. Hin gaddina. Rakkoo yoo jabaatte duubdi isii furmaata. Biyyi teessan isinii bilisoomuudhaaf deemti. Walloo walaba isinii ta'uudhaaf deemti. Uf hin cinqina. Hin gaddina. Hin azzanina. Sammuu keessanii dhiphisina. Yeroo dhiyoo keessatti bilisummaa qulqulluu ummanni hafee jedhe warri du'e ka hafe bilisummaan jiraatta yoo Rabbi jedhe. Kanaafi walii tumsa walii godha. Hundi keessan jechuudha tumsa walii godha. Ummanni keenya ummanni walloo wal malee homaan qabdan. Gadi baya addunyaattis Oromoon ala jirus akka isin iyyuu Oromoo ala jirutti illee rakkoo isinirra ga'e ummata keessan kadhumaa jiru viidiyoodhaan as erga. Miidiyaa Oromoo OMN itti erga. Miidiyaalee biroo akka Shubboo akka BBC bultum. Keelloo miidiyaa, Kuush miidiyaa, Oromoon miidiyaa baay'ee qaba. Hunda kanarra facaasa. Addunyaan haa agartu. Rukuttaa dirooniidhaan isin rukutaa jiran. Jalaan isin dadhabnaan gubbaan isinitti taran. Isin injifachuu hin danda'an akkasittillee. Ilaa agartee gubbaanis isin injifachuu hin danda'an. Yaa ummata qaalii. Kanaaf walii tumsa. Tokkummaa keessan jabeessa. Har'a infoormeeshinii alamuun simee achi dhufee ummata walii qabuudhaaf yaalee Tigreen dhuftee jirti, harka muraa jirti, kolaasaa jirti, maal godhaa jirti ka'a janiini ummanni walloo qaruutee waan ta'eef soba keen duraa deemiin janiini achi ari'an. Kanaaf xayyaaraan rukutaa jiran. Kanaaf dirooniidhaan rukutaa jiran. Lafoodhaan hin dandayan. Gubbaalleen hin dandeessan. Siigalee xayyaaraalleen hin dandeessan. Isin injifata walloon. Isin injifatti ijoollee warqituu dhukkee isinitti kaaftee
isin dhabamsiifti dhugaa isinitti maan isin dhabamsiifti yaa alamuu simee guyyaa tokkocha achitti to'atamuudhaaf deemta osoo uummata walloo kakaasa jettee fiiddu goonni tokkochi sitti marsee dhukkee sitti kaasu argamuu qaba walloo keessatti amma booda ijoolleen teenna walloo dhaamsan isinii dhaamu alamuun sumee guyyaa kaleessa achi dhufee jira achi information dhaga'e dhokatee dhufee kadiiree isaa walii qabee amma tokko waa jejjedhee deemenan alamuun simee yeroo achi dhufu itti marsuu qaba qeerroo walloo to'annaa seeraa jala ooluu qaba alamuun akka achi hin baane isatu dirooniin isin rukuchiisaa jira isatu yeroo isin isaa ergamuu diddan ummanni walloo ummata of danda'e kaleessallee oppodiyoon ergachuu dadhabde har'as oppodiyoon hin ergattu walloo hin ergattan oromiyaa mataawwan rabbi isin yaasifeessu sanis isiniin sifaa'u keessaa ba'uuf deema oromoon kutaa biraallee oppodiyoodhaan ergamu ummanni walloo isiniin sujuudu ummanni walloo isin balleessa malee kanaaf walloo kiyya hin gaddin isin waliin gaddaa jirra rukuttaa isin rukutaa jiran argaa jirra garuu waan goonuu dhabne hin jifattee keessaa baata dachiin tee wala boomuu qabdi oromiyaa walloon guutuu guututti uf danda'utu sinirra jira kanaaf ummanni walloo wal malee homaan qabdan tumsa godhadhaa wal bira dhaabbadhaa bakka rakkattanitti oromootti iyyadhaa waan akkanaa nu barbaachisa jedhaa oromootti madhaa kaleessallee isin bira dhaabate oromoon har'as isinii tumsa ummanni keenya biyya alaa jiru diyaaspooraan oromoo kallattii kamiinuu waan humna isaatiin isiniin bira dhaabbata karaa mallaqaa ta'ee miidiyaa oromootitti iyyadhaa rakkin akkanaa barbaannaa birrii barbaachisaa waan akkanaa godhuu barbaachisaa ijaaramaa qara ijaaramtanii jirtanii ijaaramaa isiniin hin jedhu walloo kanaafi abadan diroonii isaaniitiif jecha bakka hin kennina garuu waa takka isinitti maan mootummaan Tigraay yeroo lol irratti gaggeeffame maal jedhe mootummatti naa iyyaa hin jenne addunyatti nu iyyaa jedhe uummanni Tigraay addunyatti nu iyyaa dhumanne gubanne barbadoofne laal eenyutu akkas jedhe uummata Tigraay beeki addunyatti nu iyyaa jedhe addunyatti dubbii dhumaati beeki uummanni keenya uummanni walloo addunyatti nu iyyaa nuun jedha addunyatti iyyadhaa isinis viidiyoo isin rukutaa jiran ka daa'imman isinirraa cafaa jiran sodaa tokko malee waraabaa miidiyaa oromootitti erga naasuu tokko malee waraabaa miidiyaa oromootitti erga waan isaan achitti uummata keenya masgiida duratti bombiitti darbanii dirooniidhaan cafaa jiran sodaa tokko malee addunyatti iyyadhaa mootummaan biyya san keessa isin jala dhagahu hin jiru alamuun simee kama kaleessa achi dhufee cafaa jedheeni xayyaaraan rukutaa jedheen isin biraa deebisan waan inni isin rukutaa jiruuf ifa bahee jira jechuudha uummanni walloo ergamuufii dide deemnurraa si beeyna ati oppodiyoodha mataa oppodiyooti siin ergamnu jennaan xayyaaraan rukuta jechuudha qe gowwaan argite hin injifatu kanaafis hin beeyna abadan hin danda'amu kanaaf uummanni keenya uummanni walloo rakkoo keessan addunyaan isinii haa beeytu taarikaafis seenaaf ol isinii haa kaayamu viidiyoon kanaan dura ilmaan walloo ambulaansii keessaa ka fuudhanii sikkiinaan akkana waraanaa turan sun bara lafa jira addunyatti gabbaasaa jirtanii bara kanaaf har'allee taanaan diroonii isin rukutaa jiru xayyaara isin rukutaa jiru viidiyoo waraaba fotoo kaasaa xayyaara isin rukutaa jiru magaalaa rukutamte waliin nama rukutame waliin hin awwaalinaa nama isaan rukutan jalqaba viidiyoo qopheessa waraaba miidhama nama waraaba miidiyaa addunyaatitti erga miidiyoota gugurdatti erga OMN fa'atti erga OMN fa'aa miidiyaa gugurdatti haa ergani akka CNN Washington DC Washington maali ka jedhu kana Bloomberg miidiyaa dhibba jira Reuters kanniin itti godhaa hojjedha nama jalliseetuma jinni dirooniidhaan dha'u bakka diroonii rukutte du'e jettanii fuutanii awwaalina waraabaa viidiyoo nama Abiyyiin Ahmad dirooniidhaan fixe qabeenya Abiyyiin Ahmad dirooniidhaan barbadeesse yaa Oromoo waa iyyachuu danda'i rakkinni guddaan nu qabnu kana badii guddaa osoo qabnu osoo rakkoon cimaan nurra ga'u rakkinni keenya addunyatti ni mannu jaran addunyaan dhayxeellee si dandamuu baattu rakkoo keessii gabaafti seenaaf ol keetti gaafa Abiyyi Ahmaditti rakkoon dhufe tokko kana fana itti ol kaasan walloon bifa kanaan rukute walloon akkanatti rukute nasbee nama ganaa balleesse nama haganatu dhume galmee addunyaa keessa seentan jechuudha kanaafi Tigraay kaleessa addunyatti iyyattee har'a kaatee waan deebiteetiin gara Finfinnee deemaa jirtuuf bifa saniin kanaaf uummanni keenya uummanni walloo abdiin muratina tokkummaa keessan jabeessa ijoollee walloo ala jirtan uummata keessanii tokkummaa dhaama wal ijaaraa jedhaani ijaaramee jira uummanni kun warran dammaqinis dammaysa xilaanni isaanii Tigraay miti oppodiyoodha alamuun simee xilaata guddicha uummata wallooti alamuu simeetu xayyaaraan isin rukutaa jira amma booda yoo alamuu wallooti deebi'e informeeshina kennitanii marfamee qabamuu qabu dhageettanii qeerroo walloo isin nyaachuu osoo deemu qabamuu qabu alamuun simee amma booda walloo dhufee ba'uun qabu achi keessa agarre kalee moo yoom achi dhufee kadiiree isaa walii qabee achi deeme jedhan amma booda informeeshina qoradha lafa jala alamuu yoom dhufa eegaa karaa inni ba'utti qixxim harka isin bu'uu qaba
akkuma Tigraay boojitee argisiiftutti alamuu simee boojitanii nu argisiisuu qabdan ilmaan warqitu yoo ka amma booda deebi'u taate taarika dalagaa jiran wallootiyya taarika dalagi ayye sinii galee taarika dalagu isinirratti kanaafi kana isinin jaa ummanni kennu ummanni walloo alamuun simee akka barbaade achi dhufee ba'uun dogoggora guddaadha xilaanni guddaan dirooniidhaan isin tumaa jiru isa wanni isin garaa laaftaniif hin jiru wanni kana caalaa isinitti dhufullee hin jiru lafa jalaan isin dadhabnaan gubbaan isin cafaa jedhan to'annaa keessan jala akka oolu waamicha kootii galatooma ulfaadhaa injifannoon galuun baranumaa jabaadhaa taasifaan mulinaa isin jedha injifannoon ka uummata Oromooti haasa'uma tana lamaan isinii godhuu dhufee dishtaaginaan seenaa keessa galmaa'ee jira caalaa bultumee ati artistii birriiti gaafa marroon dhufeen sirbitaa jabaadhu birrii 500 sii kennina ishii dhageettee saaliyaa isaanii 100 akkasii kennina sillee tsaggaa'ee dandana sibirrii 50 sii kennina takka hundi keessan darajaa qabdanii moo caalaa 500 saaliyaa 300 tsaggaa'eedhaa 100 takka 50 sii kennina gaafa marroon iseen hin dhiichiftu ishii qophaaya isin biizina isaan isin binna anjirto anjaa garaadhaaf deemtuumi mana isinitti hin kenninu garuu birriidhaaf nuu sirbitu akkasii qophaaya dhufaa jira marroo yeroo dhiyootti finfinneen seenaa 500 teessan harka isin kenne marroo marii saba yaa marroo leenca kiyya hin dhiichiftu kun hojii keessanii mire manii dhumate tanumaaf dalaytu saba kana saba saniin hin jiru 500 qofa harka si kennee sirbita rabbi jedhe caalaa dhugaa siifi balaale anatu siin jee 500 qofa harka si kennee dansii keetti dhiichifta laa argite hojii keetti ka saaliyaa 300 sii kenna 300 sii kennine yoo sirbuu baatte wala garra tsaggaa'ee dandana si birrii 50 si geettisi 50 si guddatasi 50 baqi san caalan kennamu siif kanaafi uf qopheessaa isiniin jechuu kiyya Abiyyiin kute hin dhiichiftu yookaan marroo jettanii sirbitu yookaan Dabratsiyoon jettanii sirbitu lamaanuma tana keessa amma sirbi keessan isinii galee mi caala isinii gala na fakkaata isinii galee ijoolleen bitsikinaa warra jala jirtan yookaan Dabratsiyoon jettanii sirbitu yookaan caala jarri lamaanuu waa birrii harka isin qaanii dhiichisuudha isin kana biran kuttan Oromoo dubbachuu Oromoo maal jechuun hin jiru birri allaqe 500 kottu na faarsi dhiichisi ummata kakaasi allaqe ummata dhumaa jiru dhiichiftanii lola oofuudha kaa hojiin keessan kana kanaafi marroon yoo guddate guyyaa muraasa booda finfinneeni seenaa qophaayaaf qopheessaa isiniin jenna artistoonni birrii ta kondominiyeemii ta qulfii makiinaa Abiyyiin makiinaallee isinii dhiisee deemuudhaaf deema in sirbituu isiniin ja'a marroodhaaf walii gallaa mire akkasi jabaadha warra garaan bitamte fayyaa naa ta'a Oromooti nagaan jiraadha.